iwanyu habaye utowaji, mu ikanisa iwanyu hakabaho fundraising, mu ikanisa iwanyu hakabaho mucango, bigenda gute? Gutanga ifeza, gutangisha amafaranga mu ikanisa ko bisigaye byarabaye ubusumbane. byajemo ubusumbane. Ubusumbane ni iki? Ni ibyiciro. Uwatanze amadolari 100 asigaye ari uwatanze urudolari kandi atamurusha kuvuga, ahubwo kubera ko amurusha ifeza, kubera ko amurusha ikofi, niwe basigaye baha ijambo. Niwe ufata mikrofone agiye kuzitanga ariko ufite makeya kandi ari afite gusa, ufite dolari 5 akazitangira mu ntebe ntibamuha umwanya ngo avuge. ubwo ni ubusumbane. Ibyo ngibyo ni amayeri. Umuntu atanga uko yagambiriye. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese atanga uko yagambiriye mu mutima we, batamuhagaze hejuru, bataje kumusopa, badaha mikrofone bamwe abandi ngo bababwire ngo ni ngo mugende uko ngo mwitonde, ngo ni mwitonde, ngo reka ngo duhere ngo ku bantu ngo bafite amadolari 100 ngo batambuke. Aho nimuhera ku bantu bafite amadolari 100 ngo batambuke, abafite urudolari ibo baratambuka ryari? Ntimukubona ko musoza bakagira isoni zo kuyazana paste? Aho wowe kubera iki uzutanga idolari 10 kandi ufite nyinshi? Ragiza ngo ndamuretsega. Ni gute dutanga urudolari kandi wari ufite ubushobozi bwo gutanga 100 papa? Bibiri ivuze ngo umuntu atanga uko yagambiriye. Aho ni selo n'ubushobozi bwawe. Kugambirira gushobora kugambirira bite ukagambirira nabi, ariko kugambirira biri yavuze ni ubushobozi. Ufite menshi ariko kuratanga urudolari, turaguhonyeje. Ariko isuku ahantu bipfira cyane ni mu busumbane. Niho twaje kubabwira uyu munsi wa none. Muntu yazanye amadolari 100, undi afite urudolari cyangwa inusu yago, mugaheza ufite menshi akaba ariwo ma mikrofone, akaba ariwo mukomera amashi. Uwatanze makeya kandi niyo yari afite, timwibuka wa mupfakazi ngo tumwongera amashi yeme, ngo reka ngo tumuha amashi. Wa mupfakazi byagenze gute paste? Wa mupfakazi baraje baratura, ibimasa batanga, ibimasa batanga, ihene, bipfura, inkoko, ariko bariko bazitanga hari izindi baye basigarana. Umuntu agatanga urusake rumwe afite isake 100, afite isake 41 aho n'amashasha 5 n'imiturage myinshi. Undi agatanga ikimasa kimwe kigora gifite umurizo ugondamye, baragira inganje nirugushwa, aho n'izindi zirahimuhira nyinshi. Umupfakazi araza afite amadana idenariyo izi, wereka tuzite dolari 2, afite dolari 2, aho kandi rizo yari afite zonyine, nizo yari asigaranye, arazitanga. Bwana sifiwe sana. Naho ga Yesu niwe wari uhagaze ku gitunga, niyo ruhagaze aho ayirebera gutya, arababwira ngo mwese mwatanze ibimasa, niyo waza utangisha Yesu, mwakoze gutanga ifaranga nyinshi n'ibimasa mwese mutako mutagi. Ariko uyu mupfakazi aho arabarushije mwese, kubera ko yatanze make yari afite, arakuruta wowe uzutanga idolari 100 ufite nyinshi. Bari mu gukomera amashi, ariko ayo mashi ndangana n'izisigaye, atangana n'izasigaye ga wasigaranye. Turaguhonyeje uzutanga, niba avuga ngo abafite idolari 100, aho uzutambuka uvuge ngo nje natanze 550. Aho kubera ko ariyo wari ufite. Nawe niba avuga ngo batanga 100, aho uzuhaguruka utanga idolari 5 kubera ko arizo wazanye, ko arizo umutima wawe. Abantu nabo baza batangisha kubera iki mwahagaze gusa ngo ku idolari 100? Kubera iki muhagaze ku gihumbi abantu bari muri Kenya? Mwagiye mutangisha 10, ngo bafite igihumbi ngo 10 ngo nibatambuke. Izo mbuwe muzamugira nayo mayeri mwakwigishije abantu gukora gusa poe. Mugasoma kino cyanditswe kiri muri mu Bakorinto ba 2 kivuga ngo umuntu wese atange uko umutima we umubwiye, adahatwa. Ico gihe nzohagurukaga ndanga yo mfite, kandi wenda usange ni menshi kuruta ajya wari waciriye ngo kuruta cya gihumbi wari wafashe ngo abantu 10. Je nagambiriye gutanga idolari 150. None wowe uraje ngo abantu bafite ngo 100 ngo nibaze. Niko nawe ukama uyicara wari ufite gutanga 150 ukamutanga 100. Ukamutanga 100 cyangwa ugatanga idolari 10 ngubwo ariho bakatiye. Uko siko Bibiliya yavuze. Reka dusome Bibiliya.
uzi utanga uko wagambiriye kandi kugambirira ni sero n'ububasha n'ubushobozi. n'abakorinto ba kabiri 9:7. Umuntu wese atange uko yabigambiriye. haravuga ngo umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, wumvise, atinuba kandi adahatwa, nk'uko Imana ikunda utanga anezerewe. Wowe ko baravuga ngo aba bafite $100 aho gutambuka unezerewe ubikunze ngo utange 400 ukamutanga ryajana bavuze turaguhonyeje. Reka uzutanga uko wagambiriye, apana gutanga uko wabitangisha yagambiriye. za bihumbi 10 baza batanga cyangwa ca gihumbi baza batangisha bahagazeho, we ukaza ukigenderaho, nico uwabitangisha yagambiriye. Ariko wowe ni gute wagambiriye? Kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo uko wagambiriye, ariko kuratanga uko pasiteri hayagambirira. Niyo mpamvu iyo wazibuze azamererwa nabi. Tibari mu kubasohora mu makanisa ngo mwazanye ifaranga ngo abahagarikize ngo nibatibuke. Nuko muba moye mutanga bijanye nuko bashaka, nuko bagambiriye. Ariko tanga uko umutima wawe wagambiriye. Nimba bavuze ngo $100, wewe tanga 500, tanga $100. Kuko niko wagambiriye, niko $5. Tanga rumwe, tanga 400. Ariko turabashishikariza gukora cyane no gutanga. Yego. Kubera ko ni imirimo y'abizera. Iyo ni imirimo y'abizera. Biriya byose ari amayeri na zira strategy abashumba banyu baza bakoresha kugira ngo babone ifaranga. Nuko imyigishirize yanyu yo gutanga ikiri hasi cyane. Ariko mwosobanukirwa no gukorera Imana. Mwotanga ibirenze bakazabura aho bayashira. Boza bavuga gusa ngo nimutange mukabyishimira nko kujya muza mwishimira iyo bashizemo igisirimba. Kubera ko biriya yavuze ngo Imana ikunda utanga nezerewe. Imana ikunda umuntu utanga nezerewe. Kujya muza mwishimira iyo bashizemo 7. Kujya muza mwishima iyo bashizemo igisirimba. Niko mukwiriye kwishimira gukorera Imana, kuko gukorera Imana ni imirimo myiza y'abizera. Umuntu atanga uko yagambiriye, uko watekereje. Reka gutanga kuri standard yuhaye utangisha. Ja hejuru cyane, zamuka, kuko ufite ubushobozi. Ugambiriye no gukora Imana yakugiriye neza. Bige bazabahendahendesha ngo Imana yakugiriye neza ngo urabona ngo zana igihumbi. Oya Imana yakugiriye neza, mfite 10. Mfite 10 cyangwa mfite $100. Cyangwa yangiriye neza ariko mfite 5. Imana yangiriye neza ariko mfite $1. Niyo mfite. Dore ikibazo dufite pastor. Kizane hano. Dufite ikibazo cy'ubusumbane bwabayeho mu masadaka. Reka duhonye abashumba bamwe ni bamwe baza bafata umuntu ufite ubushobozi akaba ariho bayinshingano kandi atazishoboye, kubera ko ashoboye gusa ifaranga, kubera ko afite ububasha, nta kindi kintu na kimwe ashoboye yokora mu materaniro, bakamuha inshingano bagendeye ku ikofi. Hariho udafite ikofi imeze neza cyane ariko ufite ubushobozi bwo gukorera ikanisa. Wowe imirimo umuntu bamusengeye ku budiyakoni kubera ko afite ikofi, bagasiga udafite ikofi ariko ufite ubushobozi bwo kuyobora abadiyakoni, ufite n'umutwaro. Wowe niyo mpamvu wenda niko papa ico gito ufite uragikwiriye si uko bagendeye ku ikofi. Wewe ufite ibimasa, si uko mufite ibimasa byinshi wanyu, si uko ikofi yawe imeze neza muri iyi minsi. Niho byahereye wenda bamwe musigaye mugura n'ubupatori. Bari mu kubugura cyane, umuntu akazinduka avuye iwanyu, yashiki iwanyu akaguha ifeza, akaguheza ifaranga kugira ngo umusengere, ukamusengera ukamumenaho amavuta. Ayo sa amavuta ni essence, n'umuriro ubumumenyeho, ubu wayimukoshera gusa wamutwika. Muzashireho ibiciro byo gusengerwa tubimenye. Tumenye ngo gusengerwa ku budiyakoni naya ngaye, ku buevangelisite
naya ku bupatori kugeza kuri biriya byose naya ngaya umuntu araje umuntu avuye ukoze muri agenda Amerika akaje gupagasa amenye ko ayabona ndapagasiriza avuga ko ndapagasiriza ubwarimu ko ndapagasira ko ubupatori ndapagasiriza ubupasiteri aya mfite yongera umudiyakoni aya mfite wunyina yangejeje yongera umudiyakoni undi avuye ngo je ndayabika kugeza angejeje ku bishope undi avuga ngo aya mfite aracanyemerera gusa kuba umukorari ubusumbane bwaje ryari bwaseseye hehe buciye hehe mu yenzira burarwa burgera mu ikanisa bwaseseye mu nzira yo kutigisha abakristo gukora umuntu arashoboye ariko ndahabwa inshingano zo gukora kide kintashoboye mu ikanisa kubera ko ubutunzi bwiwe ubutunzi bwiwe ntibumeze neza muri iyi minsi uvuye muri Amerika uraje ugeze hano Kayole ugeze Mwiki ugeze junction uhamagaye pateri waha Mwiki ngo nagusengere kubera ko ufite ifeza wagejeje gayo gusengerwa uri mu kwitura Uganda uvuye muri Canada utaragende ko batari baragusengeye kandi wari ushoboye uzuhaye ukora ubunyine nta feza wari ufite cyo gihe nta faranga wari ufite papa uvuye muri Canada aho wituye Uganda bagize gutya utanze ifeza barakubonye uravuze ngo njenjenje igiti kingwiriye niki ko muragura ibiti ni ibiti nyine byo kubaka uruzitiro izo si inshingano ni ibiti ni ibiti byo kubaka uruzitiro nago inka zizarumena zizarumena cyane waronesheje uwatanze menshi mu materaniro kubera ko ari yafite n'uwatanze menshi n'uwatanze makeya kubera ko ari yafite bakwiriye kungana muri mu guhera ku bafite menshi mukamanuka mwagera ku bafite makeya bakagira isoni zo kuyatanga ndimo mu kubibona ko bari mu kuyatahana ukagera ku yiwe aho ateye igisebo iyo abantu bahe basiba mu materaniro kubera ko hari igikorwa cy'amafaranga uzobyibazaho kabiri nuko baba bafite amafaranga umutima wababwiye cyangwa yo bashoboye badafite ayo wagambiriye badafite ayo mwagambiriye mwebwe kuko niba hari umugabo wari umenyereye gutanga 1000 yamaraka akaba wenda afite 500 agatinya kuza kubera ko mumuzi mu bihumbi mumuzi mu bantu baza batanga $100 none uwo munsi yabonye makeya agasiba kubera ko adafite ayo mwagambiriye kubera ko adafite ayo ni mureke abantu batanga amafaranga bagambiriye namwe mutange menshi mureke gutanga ayo bagambiriye mutange tuvuze ngo kugambirira nugutanga yo ufite menshi cyangwa makeya ayo ubushobozi bwawe bushoboye nimba bavuze ngo $100 ni gute uzamutanga $100 kandi ufite ububasha n'ubushobozi bwo gutanga 600 ngubwo ariyo bavuze none se wewe ufite makeya uzoza uyatahana ngubwo abaye batangisha bavuze ngo ateye isoni uyatahana ugenda utayatanze ariko ubushobozi bwawe bungana uzotanga ryari ko basigaye bahera ku bafite $100 ko basigaye bahera ku bafite $10 ko basigaye bahera ku bantu bafite 1,000 kandi utenda kukigeraho vuba uzotanga ryari uzaturira Imana giheke zumenya ko wawe ukorera Imana kurakorera Imana nduwakorera bariya batangishije abungeri twigishe abakristo gukorera Imana twigishe abakristo gukorera Imana umuntu wese atanga ku mutima we wagambiriye apana kuza kubabwira ngo nitubigisha gukora ntibizoza bidusaba kubahenda umunsi wa fundraising ngo murabona ngo nukuri ngo murumva ngo bene data ngo gukorera Imana ngo ni byiza ngo nukwibikira mubabwire umunsi wo gutangisha uguturisha ntimukaza mubabembereza ngo mubigishe ngo bise ngaho ifaranga zavuye mu mayeri ngo uyu ngo ni uzi gutangisha tiuzi ko abapasiteri banyu bagabuye ngo uyu ngo ni uzi gutangisha ngo ni uzi umenya gutangisha ngo uyu ngo ndazi gutangisha ntabwo ari pasiteri ico ni ikinyoma Satani yababeshe ngo runaka ngo iyo yatangishije ngo niho baza batanga menshi uzutanga uko wagambiriye nuko ari we uzi gushekerera no mayeri ni uzi gutuma mutanga uko yagambiriye ni uzi gutuma mutanga uko yagambiriye ariko twokwiga gutanga tukiga guturira Imana uwo tangisha wese haba nawo utangisha papa yoboneka kubera ko nuko babwira gusa ngo dutangire Imana za muri Imana icubahiro iryo jambo riraremereye ntabwo uturisha ntabwo utangisha ifaranga
ari ukenewe, hakenewe kumenya ico tugiye gukora. ico tugiye gukora gusa. Ni gute bari uri mu kugira isoni zo gutanga 50? Uzugira isoni uzoza uhaguruka kuva none kurumva mukecuru. Turagutinyuka. Uzuhaguruka uvuge ngo mfite 50 kandi ndavugira kuri mikoro y'amanyakenya cyangwa y'amagande kandi ndatanga mfite mikrofone. Kimwe n'uwatanze $100. Kimwe n'uwatanze $100. Twembi turavugira kuri mikoro imwe. Kuko twembi twatanze amafaranga twagambiriye kandi dufite. Ko murakorera Imana ntabwo muhemukorera abantu bazanye amafaranga make ya bose barimo kwama bayatahana ngo twagize isoni. Bagize isoni ngo kubera ko bageze ku ba 500 baravuga ngo nabajya bose nyine ngo ngayo mufite iwe ganti yemereye gukoresha mikrofone. Cyo kintu ni isuku nkeya turagihanaguye hano mu ikanisa rya turagikorupse tucigijeyo. Umuntu wese azozaguruka atangisha amafaranga, apana kuzamutumira umuntu waze kubatangishiriza cyangwa kubatangisha, ahubwo twige gukora aze kwigisha abantu. Nimba utabishoboye tumutumira ave kure aze kutwigisha uburyo bwo gukorera Imana. Nose uzozoruza abantu basigaye babona umuntu kwifishe bamurangiza kwifishe ahantu hari igitaramo cyangwa igiterane ngo harango bazaturisha. Nuko bakuziho bamaze kumenya ko ari wowe uzumenya gutangisha aya abantu bashaka. Ni intege nke z'abashumba bari amakanisa uzujamo, ahubwo nta utotangisha ifaranga. Mu gihe twamaze gusobanukirwa neza ko ufite gukorera Imana biva ku mutima ahubwo bitava kuzi kuyatangisha, kuko siwe tuyatangira ko turayaha Imana. Ufite makeya nayatange, ufite menshi nayatange, kandi bose kuri mikoro, kandi bose bakoreshe mikrofone. Gituma mikrofone imbuguhekera ku bantu bafite igihumbi ni $100 ariko ufite makeya gataha atavuze kandi nawe ari imvuze. Udaheruka kuvuga mukecuru nuko uzutanga ko badaheruka kuguha mikrofone mukecuru, nuko wowe utazi kuvuga se, nuko ifaranga zawe ari nkeya. Ariko basobanukirwa ko gukorera Imana biva ku mutima bitava ku ikofi. Umuntu wese yotanga kandi agatanga nezerewe. Kwanza ikintu cyo kuvugira kuri mikrofone ngo ntanzize nabyo ni isuku nkeya. Imana irabizi. Wa mukecuru watanze denariyo 2 se yari afite mikrofone? Nuko kwaye kw'iburyo ni gutanga. Iwe gusa yaratanze ngo mare gutanga. Yesu arazaga niho bari kutangisha areba mu giseke harimo abatanze $100, harimo abatanze aya, arareba aravuga ngo uyu mukecuru ni mutaraga niho watanze amafaranga menshi. Nguko kw'iburyo ni gutanga, ukw'iburyo ndikukabimenye, ukw'imoso ngo ndikukamenya ayo matangazo. Oyaye uko amuhagura ukamutanga ifaranga ngo ubwo ngutanze menshi ngo banzamurire mikoro, bakuzamurire mikrofone. N'uwatanze 50 nibamuzamurire mikrofone. Amafaranga menshi nangahe? Icingenzi wayatanganye uwe mutima. Abakacuru bari mu gutana ifaranga ngo ubwo bafite nkeya, ngo ubwo bafite 20 ngo ndayitanga. Niyo ufite kandi kurayiha Imana, uratanga menshi niko wagambiriye utayafite. None se uzotanga igihumbi ryari kutenda kukibona mukecuru? Ntaco wendaga kubona. None se wowe uzoba udakorera Imana? Mwige gukorera Imana bibavuye ku mutima. Ikivuye ku mutima nico ufite. Mudahatwa mudakogwa mu mipfuko mutururutswa kwa tuti ngo yafite makeya batabasohora. Turabahonyeje mu izina rya Yesu Kristo. Mwama abagirire neza kandi abiteho. Mundatanga uko yagambiriye. Umuntu wese atanga uko yagambiriye, uko ubushobozi bwiyo bungana, apana uko ubushobozi bw'uwayitangisha bushaka. Nibavuga ngo wawe $100 uzohaguruka utange 200 kubera ko ari umutima wawe wagambiriye. Nimba ufite $5 utange kuri mikrofone. Mwami Yesu abiteho kandi abagirire neza. Amahoro yiture gutanga ifeza. Wige gukorera Imana bivuye ku mitima, apana bivuye ku bushake bw'abahe batangisha.